I da, sutra idemo na ekskurziju dvodnevnu. Nadam se ću uspjeti da snimim Voko i prošlih godina što sam probao, ali sad ćemo valjda vidjeti da ćemo da objavimo. Tako da vidimo se ujutru i spremni smo. I da, zamalo da zaboravim moj ceger u kojem nosim svu moju hranu. Veoma pametno, Željko. I da, kvaliteta vloga je trenutno 360p, nadam se vam to ne smete zato što snimam sa ovom kamerom, a telefon neću da trošim jer na telefonu moram da se čujem sa roditeljima i slušam muziku. Evo, skoro smo stigli na našu destinaciju. Prva destinacija Poligon. I naravno ovaj epski uvod. Čiča pusti trailer, ajde. Opa, kavim! Nemoj da je kavim. Joooo. Ladno, kavim. Ovo je autobus kojim će se vozimo, kavim. Sa Wi-Fi-em, to je veoma važno. Anđela! Anđela! Ko još imaš od crne? Sada smo kod benzinske pumpe. Sada dajemo malo pauzu od pola sata. Pa krećemo napred. Karavanić. Evo, Sinđel Maksim Rajčić i Arhimandrid Teodosije Tošić. A možda su neki monasi ovdje što? Pa su ovdje stavljeni. Onaj deo zida sigurno nije renoviran, mogu da se kvarim. Dobro, onaj deo nije sigurno, nema pojma. Ne može se pročitati, ali gledaj, možda je ovo o čemu si ti pričao. Zapravo može. Stanislav. Mi. Pobjedi Jovanović. Čekaj. Ne može se pročitati. Ovo je Sada ovaj deo, mnogo je dobar. Juj, čekaj, moram da šutam. Zeki, čekaj. I da, trenutno smo u porti. Klima uređaj. Usred manastira. Pa dobro, to su... To su moje zakaze. Da. Kao
Sad smo u porti manastira Ravanica i sad ću još malo da se zadržimo pa opet idemo u autobus. Evo nas izlazimo zvanično i nezvanično iz manastira Ravanica i sve je bilo lepo. Čuli smo neke značajne informacije o manastiru Ravanica. I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now it's just that. Ako nemate nikakav stalak, možete iskoristiti vašu kutiju za ručak. Life hacks with Jackie! 2000 godina stoje i nećete vi da ih Nalazimo se na arheološkom, nalazi su Felix, ne mogu je zapamti, uglavnom u Gamzigradu i vidite kako je, baš fino. A i meka je trava, brate, bukao možda ležiš na njoj. Eto, idemo ovdje, oko. Dobar dan! Dobar dan! Bolje vas našli! Dobar dan, deci. Dobar dan. Vi se sad nalazite na trenutno najznačajnijem arheološkom lokalitetu u Srbiji, na Carskoj palati Feliksa Romulijana, najznačajniji zato što je priznat za svjetsku kulturnu dobro, znači nije samo od nacionalnog značaja za državu Srbiju. Zidovi koji dominiraju kompleksnog su ovi od cigle i od kamena i to su stati Carske palate, međutim ovi zidovi koji su unutar ovih prvih su u stvari ostaci jedne stare bazilike. Ajde dalje, Wow, brd. To. Znaš ovo sve kad... Slikam! Jo, i ovaj ima... Imaš problem? Evo me im zaječar sa Jopom. Jopa, kako se sjećaš povodom toga? Ulazimo u muzej. Ne. Da. Evo snim. Entrance.
Idemo dalje. To je Nikola Pašić, osnivač Radikalne partije, poznati diplomata, fašiste Mussolinije, od kojeg je dobio ovu trenutnu epokeru, gradonačelnika Moskve ove velike srećne Titanje, njegova lična četka za bradu i lovorov venac koji su mu položili na grob 1926. Ljudi, dobili smo najjači tort ikad. Koji ti je omiljeni predmet u školi? Likovno. Čekaj! Zanimljiv koncept. Idemo u Negotin! Koliko ima do Negotina? Moram početi da brišem da bi imao dovoljno. A što ovaj zezaš? A što? Zašto ovako dobrog momka? Zašto njega zezaš? O, dečko, evo još jedno. Priznajem, jesam. Pa je za Nikolu to su mislili da je lud, pa je na kraju bio pametan. Grobovi. Kovatno, ja mogu ovo da stanem. Vamos a hacer idemo do kuće Ajduka Petrovića. Kenon, brate, Kenon. Evo pogledaj. Preko tamo je granica, lop. I sada stižemo u hotel, pa kada prebacimo ovo sve sa fotoaparata javljamo vam se. Ljudi, morat ćemo sada s ovog da snimamo. Evo drugog izbora. Partizan je svaka namještaja. Samo vode ovi 1-0 i 2-0. Da, kao iz 0-1, što ste 3-1.
ekipa iz sobe. Leba. Možda me ne vidite sada, ali sada smo izašli napolje poslije hotela. Posijemo se štušenama. Znači sad je oko 2 ujutro i nažalost, ko što moj drug kaže. I sada pravo se gledamo baku praseta, evo, sad ide baka praseta, a nije. Vidite, znači ovdje ima Dunav koji razdvaja nas od Rumunije, bukvalno. Nažalost. Znači, sada zgaziš u reku, ušli si u Rumuniju. Nažalost. Signal nam se hvata iz Rumunije i to je mnogo loše. Nisam vam pokazao apartman. Kao što vidite, ovdje imamo WC. Ovdje imamo WC, imamo tuš kabinu, imamo ovo za hitne slučaje, znači već smo ovo razrovetali. Ovdje imamo, evo ga baka prase, opa, evo ga baka prase, a nije ovo baka prase. I ovdje spavaju ovi, ovo je najvažniji krevet, ovdje ja spavam. Ovi imaju ime, majmune. Ovo su Pavlo Stojanović, zapratite ga na Fejsu i Instagram ako koriste Instagram. Shout out za 5K, pratite ga na Instagram. Imamo stočiće ovdje. Imamo ovdje pogled. A sad mi se jako spava. Baka prase. Na vrhuncu sam. Bako, spavaš li mirno? Baka prase. I sada smo trenutno izašli iz hotela i krećemo na sljedeće destinacije. I da, znači, sad ne samo ništa da nosimo, bukvalno. Ništa. Tako da neću snimati. $200 megavata. Vidiš kuglu, brate. To više nije to je rekao jajce. Evo me. Snimam, eto šta ti? To za YouTube. Znači, ovo je čovjek star 8000, mislim. Ajde vidimo ovo.
Znači ovo je vjerojatno malo zanimljivije. Au. Molim. Jesam. Također. Stvarno puste. Fuck. Gledaj ovo, ne. Dobri su, vrati. Vidiš što je dobro ona stena, vrati, ona ogromna. Ajde, trčimo. Run. Vraćamo se nazad. Nemanja, reci izgled može da vara. Do kuće umetnice varili. Jeee! Mada trebali smo ovdje u Požarevcu da plazmu da obiđemo, ali ne veze. Evo ga taj čuveni monolog. Milena Pavlović. Barijeli. Ovo će pomoći. Fantastična kompozicija sa ženskim aktom iz Maja. Svima ovo izgleda pogrešno. Da, to pogrešno. Jel tako, Bože, ovo pogrešno? Valjda.
vjerojatno u plažu, a možda i ne idemo. Ako ne budemo išli, onda je završetak vloga. Ako budemo išli, vidimo se. Žeki ide, ubacuje žeton časti i on mora da uhvati nešto što ne znamo šta je. Pomeri se, Filipe, upajao si mi u kadar. Filip. Ajde, uđi! O, ne, to, vrte ne! Šta je ovo? Neka govanca. Jaja. A kokice, kokice! Koliko je djeta? Ja se stvarno izvinjavam zbog mog lošeg basketa, ali morate ovo gledati. Vaso, ja idiot. Ali ubacujete sad. Ajde, bre. Ajde, gledamo pomada, eno da. Vaso, dođi ovdje. Gdje smo ja idiot? A čo da je? Ja sam to. Pomeri se, bolast u kadru si. Nemam već ovdje ću. Namiramo sad. After you, we are on third. Znate šta da ti dolazi kako oni šita? Ja, i ljubavi, ajde, igram. Ja nisam nekada da se prija. Da. Ovdje mi se ispraznila baterija. I čim sam došao kući, desilo se sljedeće. Da, zaspao sam na stolici. I da, ovo će biti kraj ovog videa, nažalost. Ovaj klip traje 30 minuta, nadam se da vam se sviđa. Ako da, ostavite like i ostavite komentar. I doviđenja.